إذا السماء انفطرت وقتی که آسمان yarılsa وإذا الكواكب انتثرت ve وقتی که yıldızlar dökülse وإذا البحار فجرت ve وقتی که deryalar çiğişip hemmi deryalar bir derya bolup qalsa وإذا القبور بعثرت ve وقتی که qabrlar ağdarıp döndürülse علمت نفس ما قدمت وأخرت şonda her insan biler ahirata takdim eden zatını ve takdim etmeni koyan zatını. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Ey insan, näme zat mağrur etti seni öz kerim bolan perverdigarına. الذي خلقك فسواك فعدلك Ki ol seni yarattı, pes sen a'zalarını ve bedenini beraber etti. في أي صورة ما شاء ركبك Ve seni özünün halan suratına terkip verdi. كلا بل تكذبون بالدين İş sizin aytdiyan formulda değildir. Belki siz ceza gününü yalana nispet berýäňiz. وإن عليكم لحافظين Ve tahqiq sizin üstünüzde hafaza ferişteler كراما كاتبين ve silagly yazýanlar bardyr. يعلمون ما تفعلون Ve sizin amallarınızı bilýändirler. إن الأبرار لفي نعيم Tahqiq salihi bendeler cennetin nigmatlarında bolarlar. وإن الفجار لفي جحيم Ve tahqiq fasık facerler dowzakda bolarlar. يصلونها يوم الدين Kıyamet gününe dowzaka dahil bolarlar. وما هم عنها بغائبين Oşalar behiç wajh dowzakdan gaýyp bolup bilmediler. وما أدراك ما يوم الدين Ve näme bildin sen ceza günüň nämedigini? ثم ما أدراك ما يوم الدين Ondan soň yine näme bildin sen ceza günüň nämedigini? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Ol günne hiç kim bir ähediga peýda berip başarmaz. Ve ol günne